miles clear of personal items. If you see a suspicious package on board the train, report it to the conductor immediately. Safety is everyone's concern. Por favor, esté preparado para presentar su boleto de Metrolink cuando se lo pidan. Para su seguridad personal, por favor, mantenga los pasillos libres de objetos personales. Si ve un paquete sospechoso dentro del tren, repórtelo al conductor inmediatamente. La seguridad es algo que nos afecta a todos. Our next station stop is Glendale. All station stops are free. Glendale is our next stop. Station stop is Glendale. If this is your destination, please watch your step and use handholds when moving through the train to the door. Glendale is our next stop. Kabul na sabo, naglakan. Ngantay lang kalakang ko kay Glendale na huli ko kay Los Angeles. Metrolink 116 service to LA Union Station. Last call, Glendale. Doors are closing, stand clear.
Arlitos ng base. Kaya lang tengah main na train. Ba't kaya ng base sa Arlitos, ha? Rambol juga ninggo may Los Angeles, Naka. Nakapakalewa po juga ni Bikim ni Nakalasar-sarmay hindi ba kaya mo ka. Nakatriza tuturanga ay sa talabinana mo may Wellington ni tal lalu ke mundo ambul chukayani doon na Beverly Line po may Los Angeles biblo may Simi Valley sa Angwal Our Chuklo next station stop is LA Union Station. na Union Station. Stops are brief. LA Union Sstation. Nakmaliw ko taltala No one likes a litter bug. nakana yalabinaka nakana dobi na numi nakarotolo lang to yan. Kaya nakarungo-rungo ta kanikuha nakasinate isa samti purini sepan kapal mo utak mo pang gawin nimbula sar-sarmanda sa ngol ko and city level of Los Angeles. Please be prepared to present your Metrolink ticket upon request. For your personal safety, City of Wellington. City of Los Angeles. package on board Chicken of Hollywood. Kita bolak sa Hollywood. safety is everyone's concern. Ay, sa Que esté preparado para presentar su Manray boleto din Nancy, eh? cuando se lo pida. Totoka. Para su seguridad personal, por favor, mantenga los pasillos Sa lalong libres sarta de ni Bali po objetos namin personales. Rombility Si veo un paquete na sospechoso turang dentro maraming del beauty tren, ni repórtelo al conductor may Wellington. inmediatamente. La seguridad es algo que nos Alalong afecta a tuyatu. todos. Manray din Nancy, Manray Malumu. Ayan. Nakantiwala Bulmanray. Sa tal Wellington ya. Ay, sinasito to ko Wellington. Ucut sarangan di station ni Glendale sa station Travo Union Station. Bulu-bulu cukup tidak mo si Taltala. Bulu-bulu binakat ko labo sa lalo matuyat. Nakabinin zero
Wala ba Pax Cruale naka turangan ita sar pa dito ko na may napuno ni sa mati kumikina ni ko nimbita may na tao ni tabo ni sar ti kumikina nanto tertala ito kaya Home Depot na freeway lang kata kaya hanggang na lang yung train. Sa Antonio naka Leopoli alala matuyatu Tupul may Christchurch, tupul may Wellington, tupul may the William Housing. Walang sarga na City o Los Angeles. Sala, Pulau San Diego, cara lumpuh Los Angeles. Chane, malam bulan ng Wellington. Bulak sa na Union Station di Los Angeles. Our next station stop is LA Union Station. If this is your destination, please watch your step and use handholds when moving through the train to the door. LA Union Station is our next stop.
ikan mula Jim Delay. Wala kami kailan go na Union Station. Krusang wala ni Val. Na LAPD na dorong ada tu na LA na tu saraban LA Hollywood Los Angeles Police Department anda doon ni sarangan ko na LAPD Los Angeles ando tayo nga kanda wakadua ay sa nakalasar-sar may sa kailan yung ko'y mali. Tsaka na ro na matagal train na Metrolink what ka na M-Trek wala Metrolink natokalaw nga sa rawato bakit dua naklubyo ko chone nakala daw sa sanga na huli mapukaw may witi iyo ito bibi sumanda na LAPD naka LAPD nakawali sa pangmadan bikip ni sa krusumbo sa ngole ni kibale ni madamanda alam chen bikip ni di mode o de viti